estas cosas que están ocurriendo en las fronteras internas y externas de la Unión Europea. Esto no es por casualidad, esto no es porque se alinean los astros, esto es por decisión política. Esto es porque hay unas mayorías políticas en los Estados miembros y en la Unión Europea que quieren que esto sea así. No es tan solo una cuestión de mayorías conservadoras o progresistas, es que en la cuestión de la inmigración ha habido una basculación, digamos, del eje político en este debate y en estas políticas hacia la derecha que ha impregnado, pues, desgraciadamente, también al espectro, en principio, progresista, ¿no? No habrá países que digan voluntariamente, porque yo soy muy solidario, voy a coger no sé cuántas personas. Este mecanismo tiene que ser automático y obligatorio, tiene que estar pactado previamente y se tiene que cumplir, porque la Comisión Europea en el pasado ya propuso, ¿no?, estas cuotas, digamos, estas cuotas obligatorias entre países y al final pues nadie las cumplió, ¿no? Si está ocurriendo lo que está ocurriendo en las fronteras internas y externas de la Unión Europea es porque hay decisiones políticas, porque hay determinadas mayorías políticas y esto depende de la ciudadanía, que estas mayorías y estas, digamos, políticas puedan cambiar o no, y esto se hace participando, movilizándose, y muy importante que esto se haga también desde el nivel más básico, que es el nivel local, el nivel subestatal, el nivel de sociedad civil, porque es a partir de la base donde se pueden conseguir los cambios que necesitamos en Europa, que son muchos. Gracias. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre básicamente que son gentes que vienen, como bien sabéis, la mayoría, como os digo, del África Occidental, están llegando desde el minuto cero y lo venimos denunciando y vosotras también lo sabéis muy bien, sus derechos son vulnerados sistemáticamente por las políticas migratorias que les imponemos desde Europa, es decir, negación de visados y vías seguras. Esa sería ya una primera aproximación global a la situación. Segundo, no es el problema de la inmigración, es el problema de las políticas europeas de migración y asilo que se están aplicando y que creo que en la nueva propuesta que se va a hacer no mejora en absoluto. Las instituciones encargadas de esa acogida, que como digo son Ministerio, Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento de Irún, están haciendo un triaje que ya se viene haciendo, por supuesto, desde que estas personas entran en Europa, ahora mismo por Canarias, que hay unas personas que sistemáticamente quedan fuera de ese sistema de acogida, con lo cual se aumenta su vulneración y aquí uno de los datos más importantes en este momento es ya hemos tenido 2 muertos en el Bidasoa, 2 personas muertas, una por suicidio y otra por ahogamiento. Vemos, y eso es lo que constatamos diariamente desde Irún Guarreras Area, expulsiones sistemáticas en caliente. Obviamente esto no es Melilla, esto no es Ceuta, esto no es Nador y aquí no hay policía marroquí, pero hay policía francesa y hay policía española. Y la policía francesa lo está dando todo para expulsar migrantes, se hacen controles racistas. Se está expulsando a menores y también lo hemos documentado. Por supuesto, nadie pregunta a esa persona que está pagando si es refugiada y si quiere pedir asilo en el país. Es decir, la circulación Schengen está completamente anulada para las personas no blancas. Desde 2018, mínimo, que es cuando aumenta el flujo. Este paso de frontera no es nuevo, este paso de frontera existía, pero en 2018, al cerrarse el Mediterráneo central, a reforzarse las entradas por la frontera sur del Estado español, es cuando Irún y Hendaya, si queréis, se vuelve a poner más en el mapa porque hay más personas que llegan, pero esto no es nuevo, simplemente toma una mayor dimensión. Lo que nosotras decimos, esto no puede volver a pasar, las instituciones se tienen que poner las pilas ya. Muchas veces el problema que nos estamos encontrando aquí es que las administraciones más locales nos están diciendo el problema es Europa y cuando dicen eso es como decir es inamovible, no se puede hacer nada. Por eso valoro mucho el poder estar aquí y por el enfoque que le estáis dando de decir vamos a intentar ir a los foros donde esto también se trata para poder hacer algo. Bien, pues que Europa no se quede en una entelequia y en una cuestión de es Europa y aquello queda tan lejos que no sabemos ni dónde queda, ni quién habla, ni cómo se llega, ¿no?
En el lado español, la policía de fronteras de Irún está comenzando a hostigarnos. Y esto tampoco es nuevo. El hostigamiento a las activistas o las gentes que trabajan por los derechos humanos y que apoyan a las personas migrantes no se lo han inventado en Irún. Conocemos el caso casi referencial de Elena Maleno en Nador, en Marruecos, en Tánger, instigado por las policías españolas. Y bueno, en otras fronteras también, ¿no? Tenemos en Francia a Cédric Herrou, que es otro activista paradigmático que ha conseguido además, que han conseguido finalmente, yo creo que con litigio estratégico, llevar a la Constitución francesa el tema de que la solidaridad no es delito. Aquí para nada estamos en esos niveles, pero comienzan a hostigarnos. Comienzan a pararnos, comienzan a identificarnos de noche, cuando vamos a recoger a las personas que llegan en autocares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la problemática, si queréis, aquí no es cuantitativa comparando con las fronteras externas, pero es cualitativa, primero, por lo simbólico de estar ya en la Unión Europea y toda esa importancia que le hemos dado hasta ahora a la libre circulación y todo este tema, ¿no? Bueno, Francia ahora, yo ya no sé cuántos años son con el tema del terrorismo y también, ya lo dicen directamente, controles migratorios, pues no existe tal libertad de circulación, ¿no? La Unión Europea está apostando por la militarización de fronteras y por la vulneración de derechos humanos de las personas migrantes y las posibles personas peticionarias de asilo y refugiadas. Juste le témoignage d'un élu qui a été confronté il y a pratiquement 3 ans à une situation dramatique où un certain nombre de migrants se trouvaient arrivés à Bayonne, au centre, tout simplement parce qu'ils avaient passé la frontière dans des conditions quelquefois difficiles au terme d'un parcours migratoire extrêmement compliqué pour leur santé et à constater tout simplement que nous n'avions pas, évidemment pas de la part de l'État français, un quelconque secours pour venir effectivement régler cette situation migratoire. Et donc, on a mis en place un dispositif, au départ assez naïvement, en se disant qu'on arriverait à convaincre les autorités de l'État. Et là, bien sûr, je me suis rendu compte que le Premier ministre de l'époque, il y a 3 ans, que j'avais eu l'occasion de rencontrer et auquel j'ai adressé des courriers pour demander à l'État français de bien vouloir proposer des solutions. Je n'ai eu aucune réponse là-dessus. Au contraire, lorsque des réponses m'ont été données, c'était des réponses pour dire, écoutez, vous ne devez pas prêter la main à ces flux migratoires. Il ne vous appartient pas, vous, de prendre des décisions, y compris des décisions humanitaires, pour venir en aide à ces personnes-là. Bien évidemment, je n'ai pas compris les choses de cette manière. Je n'ai pas voulu les entendre en tout cas, et pas plus moi que tous celles et ceux qui m'entourent, parce que je ne suis pas tout seul. Nous avons beaucoup d'associations, une société civile très immobilisée de ce côté-ci de la frontière. Et je m'en réjouis. Et c'est ça qui est très rassurant, parce qu'on n'a pas de réponse politique, mais on a une réponse humanitaire. Nous avons donc ouvert un centre d'accueil à Bayonne, dans des bâtiments qui avaient été abandonnés par l'armée, qui ont été acquis par la communauté d'agglomération Pays Basque, dont je suis actuellement le président, et nous avons aménagé ces locaux pour pouvoir tout simplement chaque jour, depuis 3 ans, accueillir ces migrants. Au point que les choses aujourd'hui se passent tout à fait normalement, que ce centre d'accueil est un centre en réalité de transit. On l'a appelé Paucha pour bien sûr dire en basque qu'il s'agissait d'un lieu de pause, que bien évidemment ici on n'est pas en train de chasser les personnes qui viennent nous voir, on est uniquement en train de pouvoir trouver des solutions de transition, et la plupart des personnes qui viennent ici, à 90-95%, ce sont des personnes qui ont des objectifs et qui ont décidé d'aller dans telle ou telle métropole européenne sur la base de convictions humanitaires. Mais maintenant, la solution politique, moi je la recherche aussi.
tout simplement en m'adressant aux formations politiques françaises et en m'adressant aussi à l'État. J'ai adressé divers courriers au président de la République pour lui dire qu'à mon sens, ce dossier devait être réglé à l'échelle pertinente, qui est celui des États européens. Et je rejoins ce qui a été indiqué tout à l'heure par les députés européens dans notre table ronde. Et bien évidemment que ce sujet-là doit être réglé à l'échelle pertinente de l'Europe. Et que si il y a une culture européenne, je crois qu'elle existe, et je sais bien que la ELE est l'un des lieux où effectivement ces discussions se tiennent, mais il faut que notre Europe ait le courage de trouver une solution satisfaisante pour accueillir dans des conditions satisfaisantes ces migrants. Mal appréhendés dans notre pays, je parle que de la France, je vous dis que la population bayonnaise est une population qui ne reproche pas son maire. J'ai été réélu d'une manière confortable il y a quelques mois, donc n'est pas venu reprocher au maire de Bayonne d'avoir cette attitude, alors que tout le monde sait que j'ai vis-à-vis de la question de la migration une position assez ouverte. Les médias ont une responsabilité là-dessus, on le sait bien. Les médias ont, avec les réseaux sociaux, une influence considérable sur le quotidien de nos concitoyens. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que on a sur un certain nombre de sujets besoin de ramer, d'intervenir d'une manière fréquente, quelquefois même un peu agressive pour finir par être entendu, parce qu'on se dit que cette petite musique de la peur, elle finit par l'emporter. Et les gens ne savent plus pourquoi ils ont peur, mais ils ont peur. Et évidemment, un migrant, c'est pour eux un étranger, c'est l'autre. C'est quelqu'un qui et entre parler de l'autre et de l'ennemi, la frontière n'est pas loin. Et quelquefois, quand on a besoin, y compris des gens qui sont proches de nous, et qu'on ne pourrait pas suspecter d'être proches de l'extrême droite, eh bien, ils ont des discours qui sont proches de celui de l'extrême droite, ce qui est très surprenant. Donc, il faut leur parler. Quand on regarde les racines de l'Europe, c'est la compréhension. Les racines de l'Europe, c'est la solidarité entre les peuples. L'Europe ne serait pas ce qu'elle est, même si elle est aujourd'hui aussi comme nos démocraties malades, l'Europe ne serait pas ce qu'elle est si elle n'était pas fondée sur les valeurs fondamentales et humanistes. Et il n'y a pas de meilleur dossier, à mon avis, pour faire revivre cet humanisme que le dossier des migrants. C'est assez paradoxal. On va peut-être recréer l'Europe grâce à la question des migrants. Et ces flux migratoires nous donnent l'occasion de dire ce sur quoi nous avons fait naître finalement la conscience européenne.